يتي الله سبحانه وتعالى جدد مولد طوبر سيد حمد يتي ينتري وجول إلى من محمد صلى الله عليه وسلم قوم ونولي من سبو يرمين وجول صحابة بمفو وجول إهورك الله جوك دينك بجوك نوكا يو الله جوكي إن كان دينه وتبنتنا إهور مكة وجيت تنكرين المكة اللهم آمين واللي فيهم يو الله يرمينهم وشرهم هم جوكي هم صوغان دين دليل جي يروتو دليل جي في تبنتنا نقول الله يسو wonde Allah no mari yeso kanko maati dum donc Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi o adduno aayeje tindinayde wonde Allah no mari yeso kanko waddo sharhu Cheikh Muhammad bin Salih Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi o yanyi dum do moƴƴi o yewti no wodi e feddeji askintinniɗi kal islam ɓe tabintinnaali ɗum ɓe riiwi ɓe wi sen tabintinnani Allah yeeso hara en waɗimo peccoy peccoy kuntoy kuntoy en waɗimo abad himo yewtude e ɗin konnguɗi maɓɓe o wi imo rutta ɓe wenni fa hal taquluna al an ene hiɗon wawi wi'ugol jooni wonde ɓay ko ɓe wajhullahi ɓe firi ɗum wonde ko thawabullahi ko baraji Allah ɗi heɗon wawi wiide inna wajha allahi tabiti wonde yeeso Allah ngon alladi ngon wasafa allahu bihi nafsahu ngo Allah sifori hoore muɗum tigi wi'on gonɗon min babil mumkini ko dambugal ko newi ko waawi wonde aw min babil wajib ka ko dambugal ko waɗɗi wonde on andi piiji wooduɗi ɗin woyi mahara ko bee ɗum wooda ma hi no waawi woodude si woodi awa si woodaali na ella tagore nden fuu ko mumkinul wujud no waawi wonde si Allah tagaande tagore kadi ko on ɗum kono Allah kanko o woodegol ko wajibul wujudi be o woode fi hon ɗum ko ɓay en yii tagore nden no wooda haqqille wi kala ko wooda no woodi woodinɗo hunde moƴƴinta hoore mum joni noon o sifa yeeso Allah ngo Allah sifori hoore mum onon yedduɓe ɗum ɓen firri ɗum wonde ko baraji ma ko goɗɗum ngo haray ngo yeeso Allah ɗo ko e dambugal wigol no waawi wonde ka ko bee wona o wi ida fassaruhu bithawabi si tawi ɓe firri yeeso ngo wonde ko joddi ko mbarjitaari sar haala ɗum woni min babil mumkini ko e dambugal ko newi no waawi wonde puisque joddi no waawi wonde no waawi ronkude wonde أن يسار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه هذا يوني أريك دمبغال كهي نو غسا لون غسا وي آما نواوي وونده لون دون نواوي وودede نواوي واسده وودede وقولهم مردود بما يلي كونغول مابbe ngol si be wiri be firri non hare dum non no ruttira ko arta do ko awalan أنه مخالف لظاهر اللفظ وند دون لوندي كو فيني كو كونغول وإن ظاهر اللفظ عندك فيني كو كونغول أن هذا وجه خاص وند دون كو يسو هرتيغو وليس هو الثواب ونا كانيو وني جوديندي ناغوتو ثانيا ديمون أنه مخالف لإجماع السلف دون لوندي فوتانغول أتينوبه موجوبه بن فما من السلف أحد قال على هيغوتو ياتنوبه موجوبه بين ويودو إن المراد بالوجه الثواب wonde ko faanda e yeeso ngon ɗo ko joddi mbarjitaari wa hadihi kutubuhum bayna aydina mazburatun mahfuzatun
hino ɗum ɗo ko defte maɓɓe kamɓe attinoɓe moƴƴi wemɓorde sahabaɓe tabina tabina aimma al arba hino defte maɓɓe ɗen yeeso juuɗe men ɗo masburatun hiɗe winda zabara hiɗe winda mahfuzatun hiɗe mara hiɗe reena hiɗe hunja akhriju lana nassan yaltinanemen ƴiyal gootal ani sahabati gaay ɓe sahabaɓe iwrungal nas ƴiyal iwrungal e sahaba ɓen aw an a'immati tabi'ina maɗum e almamiɓe jokkuɓe ɗon ɓen waman tabi'ahum bi ihsanin e jokkutuɓe ɗon ɓen no moƴƴiri annahum wonde kamɓe fassaru ɓe firiri hada tafsira ngofiro ɗo wonde ko faada wajhullahi ko sawabullahi ko joddi Allah ni addane men nden deftere lan tajidu ila dhalika sabilan abada on heɓata lawole ɗum pooma on heɓata deftere nde sahabaɓe windi ma tabi'ina ma tabi tabina ma a'imma al arba nde ɓe windi wonde ɓe firri wajhallahi wonde ko ɓe faandi ko sawabullahi ثالثا تمنون هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة أنا نونيو كنجدي سفرتي دي صفات موددو وند ذو الجلال والإكرام جون تدونغال جون مانغو جون تدونغال وسورة الرحمن on aya woni aya noga e jeɗɗa لا يمكن نواتاكو نجدي سفر ذو الجلال والإكرام هاركو فانداكو نجدي أوي لو قلنا مثلا سيويجو نبير مثل جزاء المتقين ذو جلال وإكرام نجدي هول بألا بين جم مانغو جون تدنغال فهذا لا يجوز أبدا ويدون دو دغتاكو كوولو رانون والله تعالى ألا تون وصف هذا الوجه ألا سفك نغو يسو بأنه نيسو ذو الجلال كو جمانغ والإكرام تدنغال ندول لكو ذاتي ماكو يسو ماكو نغنتيجي رابعا يبنو نقول نويا ما تقولنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كو هندو ويوتون انغول او ماكو نلا دو يته من بوزيسيون او ماكو لا دكو ماكي حجابه النور ويرندال ماكو غونكو النورا لو كشفه او هنكي نغون ويرندال لا احرقت سنينو سبحات وجهه سبحات وجهه جلبيندي النورا يسو ماكو غون منتهى اليه بصره ka ndarɗe makko ɗen hatti min halqi e tagore makko nden mana sunnayno tagore nden fuu ko honno firirton ɗum ɗo fa hali thawabu lahu hada nuru yalli joddi no mari o annora ɗo alladi on annora mo tawata yahrigu man taha ilayhi basarullahi tawata sunnay ka giiɗe allah ɗen hattoye ɗum minal halqi e tagore abadan o owe pooma wala yumkin newatako tawata ko joddi ndin joddi ko goɗɗo gollata jonnamo joddi ndi joddi ko Allah yoɓata giyaɓe makko ɓen si ɓe golli ko moƴƴi ndin joddi ndin no mari o annora mo tawata annora on si huncama si wirdal no iwi sunna tagore nden fo o owe وبهذا عرفنا بطلان قولهم كدندو اندير دم ميرugol kongol mabbe ngol kambe wiibe firirbe yeso Allah ngon wonde ko joddi Allah e ngandingol kongol mabbe do ko mere butlanu ko bonugol ko wongol mere fus wa anna alwajiba alaina wonde ko waddi en enen an nufassira hadha alwajha ko de firirte ngo yeso do bima aradahu Allah bihi ko Allah muyi kon e mum وهو دول وجههم كويس قائم به درنغول امكو كانكو الله تبارك وتعالى موصوف يسو سفرانغو بالجلال منغو والإكرام تدنغال فإن قلت ستاوي نون أوي فإن هاجوني مو جوكي يدو ديرانغال عندي كم بكرمكو بين
si ɓe addi kamɓe feere maɓɓe nden e dalilji mum ɗin feere lundiɗo ɓe on ɓe bugorta tun ni ɓe adday dalilji maɓɓe ɗin ha ɓe gayna noon ɓe rutta ɗi ɓe ruttiraɗi kadi gandal na hoyre wona yawre o wi si tawi noon a wi an mo jaɓali ɗum ɗo on hal kullu ma jaa min kalimati lwajh tawsi kala ko ari kon e konngol wiigol yeeso mudafan ila llahi tawanno laafa watta e allah yuradu bihi wajhu llahi haray ko ɗum ko muuya ko yeeso allah alladi ngon huwa kango sifatuhu ko sifa makko aljawab jaaba wongol hada huwa al-asl hada huwa al-aslu o wi ko ɗum woni lasili on si innama wajhu llahi hara lasili on ngo yeeso ɗon ko yeeso allah ngo o sifori hoore makko ngon kama fi qawlihi ta'ala wano woniri noon e konngol allah to ɗum ka o wi wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyyi yuriduna wajha al-an'am 52 allah wi nelaɗo on wala tatrudi alladhina wotaraɗo ɓen dey yad'una hiɓe rewa rabbahum jeyɗo ɓe hiɓe du'o toro jeyɗo ɓe hiɓe rewa jeyɗo ɓe bilghadati bimbi wal ashiyi e kiikiiɗe yuriduna hiɓe faala wajhahu yeeso makko ngon taraɗo ɓen ɗon dey fii ko ɓe miskinɓe fii ɓe mara doole ɗo allah subahana taala renti nelaɗo on nde wonno fewndo ko nelaɗo nela tun ka fuɗɗode ko yimɓe lo'uɓe ɓen ɓe mara doole ɓe wona ɓe toñede ɓen ko ɓen jokkunomo so ndaari révolution ji ɗin fuu arayɗi tawa ko darantoɗi goonga ko lo'uɓe ɓen attoto arde e majji puisque ɓe yiyay ko ɗon ko ɗin ɗon ari e jingal ngol ɓe ɗiɗo si ɓe jokki ɗum ɗo ɓe hetta joni haqqeji maɓɓe ɗin ndaare tun e tarih ala marri tarih ko heewi kon haray jon doole en ko ɓen woni toñoɓe ɓen woni wawɓe ɓen ɓen woni lorroɓe ɓen haray tabaqa duniya fanɗuɓe doole ɓen ɓen ko wawaɓe joni noon si goɗɗo ari faala tabintinde nunɗal mo ɓe hetta haqqe muɗum tawa mo ɓe ko bir ko bonni kon ko ɗum ɗon o nanguitirte jon doole en ɓe faltake ɗum tabita ɓe mara doole ɓen kadi ko ɗum falte tabuta joni noon wano salmanul farisi wano bilal en wano chouhaybu rumi en e waɓe no ɓen wayi miskinɓe awa tawi ko ɓen ari takko nelaɗo mbatti nelaɗo woni sera makko e calcule ji ɗin hosi tawi wono abou jahli en wono abou lahabi en wono umayya en ɓen wonɓe hoore gori fewjay ɓe innoɓe hey gon foppino he kosi ɓen no ari tawti nelaɗo haray ko mettuno fi ko fuu weeli fi si pouvoir on tawti on tigi allahu akbar haray on tigi woni makowo jonno mo falno hettugol ɓe moƴƴi yeyi ha négociation ji yahi awa joni haray koya fanko acca yennugol ɗimen teddiri ɗi allahji amen ma ara tawta men seeɗa e majji barkinoraɗi seeɗa minen kadi min tawta e ko wonɗa kon seeɗa waɗe négociation o tawno sattuɗo ha feƴƴiti ha woɓɓe maɓɓe inni minen ko hayta min yaha ka wonɗa ɗon minen min yiyatake minen jooɗodi wano kaari men kaɓen woni minen min yahay min jooɗo ɗon no hersinani men si ɓen pottinoke minen min arayno
ha tay ben lanne faalama wiide onon ara yon wawi wonde sera ɗa taw ha kummaluɓe ara excellence en ɓe hewta awa aray allah taraɗo ɓe dey ɓen ɓe tawata hiɓe noddude allah hiɓe rewde allah bimbi e kiikiiɗe ko ɓe faala kadi ko yeeso allah ngon faala yi'oyde yeeso allah ngon ɓe faala yo allah weltano ɓe wanɗo wajhuhu o wi kadi e konngol ka o wi wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda suratul layl 19 ha 21 wama ashbaha min al ayat e ko nande ɗum ɗon e ayeje o wiiɗo wama li ahadin alana hay gooto indahu ka makko kanko on ɗon min ni'matin immorde e nema tujza himo yoɓe waɗoɓe ko moƴƴi okkitira ko moƴƴi okkitira moƴƴereji e nemaji jani tawa wona waɗugol fii yo waɗitane yoɓite nemaji ko won tun ko ɓe waɗiri illa ibtigha si wona ɗaɓɓugol wajhi rabbihi al a'la yeeso jeyɗo mo towugo ngon ma towuɗo on wala sawfa yarda oɗo no jogori weltoyagol tuma allah yoɓoymo wo e ko nandi e ɗum ɗon e ayeje yarliɗo yeeso fanda gonɗo ko jaati allah on ka ko joddi makko ndi وي فالأصل لسري أن المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله عز وجل وندك مويا يسو واتانغو الله إن يسو الله ما ويا يسو مكونغون haray ko yeeso allah ngon tigi alladhi ngon huwa kango sifatun ko sifa min sifati sifa jeyaɗo e sifaji makko ɗin lakin hunaka kalimatun ko wonto hono ɗon konngol arngol ikhtalafa almufassiruna fiha ɗon firoɓe ɓen hiɓe yeddodiri ngon yeeso ɗon ko faanda ko yeeso allah ngon kana ɗum woni ko faanda wahiya ngon konngol le woni arngol qawluhu ta'ala konngol on toon ka o wi walillahi almashriqu walmaghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah oɗo wajhullahi o wi walillahi almashriqu ko allah jeyi funnangen ko allah wodani walmaghribu e hirnangen kadi ko kanko wodani ko kanko jeyi fa aynama tuwallu kala wo ka fewtuɗon fa thamma no ɗon ma fa thamma ɗon wajhullahi ko yeeso allah no ɗon ayan ko surtu bagara woni ko kanko watti 115 ɗo waɗo firoɓe alqur'ana ɓen no yeddodiri wajhullahi ɗo yeeso allah ko yeeso allah ngo o siftori ngon kaa ko goɗɗum ngoni ko faanda fa aynama tuwallu yani ila ayi makanin tawallaw wujuhakum inda salati kala wo e nokku ka fewtirɗon geese mon ɗen sanga juuloton fa thamma ɗon ay fa hunaka ɗon wajhullahi ko yeeso allah ɗo fa minhum no e kamɓe firoɓe ɓen man qala on wiwɗo innal wajha andu yeeso ngon ɗo bi mana aljiha ɗon ko sengo na yeeso allah ko sengo li qawlihi ta'ala sabu konngol allah towɗon ka o wi aya goɗɗo goo walikullin wijhatun huwa muwalliha walikullin no wodani kala e diinaji ɗin wijhatun fewtirde huwa kanko allah muwalliha kanko woni fewtinɗo ɗon kan diina ɗon diina be no mari qibla mum alyahude e annasara no mari ka ɓe fewta julɓe ɓen kadi no mari ka fewta fof no mari fewtirde e bagara aya 150 e 8
fal muradu bil wajhi ko fanda yeso do al jiha ko sengo ay fa thamma jihatullahi don no don sengo Allah ay fa thamma al jihatu allati yaqbalu Allahu salatakum ilayhi ay har ka fewtudo juuludo wo don ko sengo ngo tawata Allah no jaba julde monde so on fewti ngon sengo don qalu be inni kambe firbe ni be inni li anna hasabu aya do nazalat o cippike fi hali safari al hali setayagal idha salla al insanu staynat o juuli annafilata nafiden fa inna kanko yusalli o juulay haythu kana wajhuhu nokku o ka yeso makko ngo wontiri kanko fewtiri aw idha ishtabahat al qiblatu ma say qibla on jilbi jibondiri o ronki ande ko honto qibla woniri fa inna kanko yataharra o taskoto o lafsindoto o ndaray o etoto fi andugol honto qibla woni wa yusalli o juula haythu kana wajhuhu nokku ka yeso makko ngo woni wala do be wi kambe ko fanda fa aynama tuwallu fa thamma wajhu llahi kala wo ka fewtudon haray don yeso Allah no don bi mana ko sengo ka Allah jabirta julde woniri be wi dalil don do o aya kippi ko alhali setejo imma o setejo simo julde nafe imo wawi fewtugol kaw faalawo sabu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam siko setejo ɗum o naafayno haramo ka hoore ngeloba makko kamba fewtiri wo himo juula tun simba fewtiga o juula simba fewtiri ni o juula si tawi ko ni mbayari o juula simba yaari ni o juula hatta ɗon ɓe inni ka fewtuɗa o yal julde naafugol e hoore setoyagal ɗon ko yeeso ka Allah jaɓata julde andu gon sengo ɗon kadi Allah no jaɓira julde gon sengo ɗon ma ɗum fayin ko setejo o falama julde fana o cippike o salligike joni ko honto qibla woniri o ronki ande no gasa qiblan ko ɗo woni yaaɓenen enele ɗum gasa ko ɗo ɓe yeddo no gasa goɗɗo ina ko telen ɗo ɓe jiiɓo qibla on jiiɓodiri joni falyataharraw attaharri ko ɗaɓɓutugol ha inna moodi mi haqqilan en ko ƴetti ko ɗo no dallinore fi andugol qibla on ado o ɗi bursaji argol ado satellite ji ɗin argol moƴƴinegol joni ɗi wawa ɗi holla honto kaaba on wontiri on tumati hari ko dallinorte wonde siko jemma ko koode ɗen ma nange ngen ande telen ɗo singe iwri ɗo ko anda kon ko ɗo haray ko ga woniri funnange ko ga qibla on woniri no dallinore hendu ndun ɗum wifata wonde hendugo ko funnange iwrta wonde ko nano wonde ko ñaamo no dallinore e honno wiyete ani piiji boy no dallinore hay ndiyan ɗan no duule ɗen ardata noon masalan wonde si tawi ko ndungu duule ɗen ani ndiyan ɗan ko iwru ni manno si tawi woni dabbude ɗan iwra ga wana noon noon yonti watta harɗi yo ndaaru dow beru wo ko o andi no gasa ɗum ɗo so wallitori andinaymo ka qibla woniri yo eto joni noon ka ɓerde makko nde ƴettoy ɗon yo fewto ɗon o juula no gasana ɗon woniri qibla on few o wi ko fa thamma wajhullahi fa aynama tuwallu fa thamma wajhullahi no ari hadise yeddodiraɗo simo selli ɓurɓe ɗuɗe ɓen noon wi hadise o na selluɗo yande goo tawi nelaw sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe seteɓe ɓe aro e juulugol subaka walla juulugol geeƴe e ɓurure tuululu iji ko honto qibla woniri ɓe miiji ha ɓe wi o ya no gasa ko telen ɗo nani
ɓe fewtiri ɗon ɓe juuli ɓay wonoy fajiri feeri ɓe tawi wonaka ɓe fewtirno toon few tawi no huccodiri fes ko maki qari madat salatu ko julde mon nden feƴƴi alhamdulillahi wi fa aynama tuwallu fa thamma wajhullahi ɓeeɗo firri noon wonde o wajhullahi ɗo na jaati allah o na yeeso allah ngon tigi o wi walakinna sahiha o wi kono ko selli kon anna al murada wonde ko faanda bil wajhi yeeso ngon huna ɗo kadi wajhullahi al haqiqi ko yeeso allah tigi tigi wongo ay ila ayi jihatin tatawajjahun ay firo ngon haray kala sengo ka fewtirɗon fa thammano ɗon wajhullahi yeeso allah subhanahu wa ta'ala li anna allaha muhitun bi kulli shay'in sabu allah no huuɓiti piiji ɗin fuu wa li annahu e sabu kadi ko haani anndugol kon sabata tabiti ani nabiyi sallllahu alayhi wa sallam wonde nulal allah on maaki tabiti e nelaaɗo anna al musalliya wonde juulowo on ida qama si o darike yusallimo juulude fa inna allaha qibala wajhihi wonde haray allah no telen yeeso makko wa li hada ko sabu ɗum ɗo naha nelaaɗo hadi an yabsuga nde neɗɗo on tuttata amama wajhihi yeeso makko ngon telen yeeso makko ngon li anna allaha qibala wajhihi sabu allah no telen yeeso makko ɗon bimana ko faanda fa aynama tuwallu fa thamma wajhullahi kala ka fewtirɗon yeeso allah no ɗon ko yeeso allah ngon tigi so allah mo huuɓiti tago wonne fof ka fewtirɗa o himo ɗon tentini wonɗo juulude allah no yeeso makko ko ɗum waɗi sa julɗa woni yeeso ma si ari noon aɗo jii ari hartagol hartere nden ari ka hunnduko ɗo tawi si a tuttali a wawata janngude karfeje ɗen ɗum mannuɗa si hunnduko kon no heewi ko wawata ɗengal ngal haray wona libre fi yaltingol karfeje ɗen honto tuttiri ka sengo nano ma waɗa goɗɗum tutta watta ka jiifa ma sa jogii wano clinex ma ko wattewol ma o wi fa ida sallayta fi makanin la tadri ayna al qibla si a juuli e nokkure tawi annda konto qibla woniri wajta hatta a tinnike wa taharrayta a ɗaɓɓiti a etike wa sallayta a juuli wa sarat al qiblatu qibla on no wontiroy fil waqi ka haqiqa khalfaka ɓaawo ma fallahu yakunu qibala wajhika haray allah no wontiri yeeso ma kadi ka fewtuɗa ɗon hatta fi hadi l hal hay o alhaali ɗon fi kala a etike jooni a ari a wi ene qibla ko telen ɗo wontiri a tinnike a wakkilike a rewi rewteɗe fof fi anndugol ko honto qibla woni a huutori moyen ji ɗin fof haqqille ma ɗen ɓernde ma nden deeƴiri wonde ko ɗo a fewti ɗon a juuli jaka noon ko ɓaawo ma ga qibla on woni ka haqiqa o wi hay ɗo ka fewtuɗa ɗo allah no yeeso ma ɗo ko ɗum woni ko fanda e aya on ɗo wa hada mana sahih o mana ɗo no selli muwafiqun no hawrondir kadi li zahiri l aya ko feeñi kon e aya o wal mana al awwal la yukhalifu fi l waqi o wi mana kadi ara noon wonde haray ka fewtuɗon wo ɗon ko yeeso allah ani allah hino gon sengo ɗon e ma allah no jaɓa julde fewtirɗo gon sengo ɗon kadi o wi ɗon on ɗon ma'ana kadi lundaki o ma'ana ɗimmoɗo ka tigi tigi o wi ida qulna fa thamma wajhu llahi si en wi ɗum ɗo fa thamma no ɗon wajhu fa thamma jihatullahi si en wi ɗon ko sengo allah wa kana hunaka dalilun sawa'an kana هذا دليل تفسير الآية الثانية من الوجه الثاني وكان الدليل ما جاءت به السنة فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها ويسيد ومانا
ɗo kadi lundaki tigi tigi ka haqiqa ngofiro ngo firɗen ɗo wonde ko fanda yeeso Allah ngon ko yeeso Allah tigi tigi wo ngon o wi se hinni fa thamma jihatullahi ɗon ko sengo Allah wa kana hunaka dalilu ɗum tawi dalil no ɗon sawa'un foti noon kana hadha dalilu oɗo dalil ko woni ko iwi ko e tafsirul ayati thaniyati tafsirul ayati thaniyati ko firo aya ɗimmon fil wajhi athani e yeeso ɗimmo ngo firɗen ngon no ɓeeɗo firri noon aw kana dalilu ma ja'at bihi sunnatu ma hara dalil on koko sunna ari e mum kon fa innaka noon ida tawajjahta si a fewti ila llahi faade Allah fi salatika ka juldema fa hiya haray ngon sengo ka fewtuɗa ɗon jihatullahi ko sengo Allah allati ngon sengo yaqbalu llahu Allah no jaɓa salataka juldema ilayha fewtugol e ngon sengo ɗon fa tamma aidan wajhullahi haqqan ɗon kadi ɗon ko yeeso Allah ngon tigi tigi wa hina idin yakunu lmanayani la yatanafayani o wi on tumati wonay ɗon ɗiɗo manaji ɗiɗi haray ɗi riwindirali ɗi luutondirali si en wi ngo sengo ɗo ko sengo Allah mana ko sengo ngo Allah newni ya fewtu juula a fewti ɗum a juuli ko sengo ngo Allah jaɓata sa a fewti ɗon juulugol nde fewta ɗon juula ɗon ko mana goo mana ɗimmo ɗon ko yeeso Allah ngon tigi tigi fewtodirɗa e mum o wi manaji luutodiragoy ko waɗi si tawi en wi'i on ɗon ko jiha ko sengo Allah mana Allah no newni yo juulowo on fewtu ngon sengo ɗon o juula o jaɓa julde nden kadi fi on ɗum tawde o anda ko honto suudu Kaaba woniri si o fewti ɗon o juuli nelaɗo no maaki juulowo on haray Allah no yeeso makko haray yaadi woni ko sengo telen sengo Allah ngo Allah newni yo fewte juule tawti kadi yeeso Allah ngon tigi hino ɗon ɗi manaji ɗino ɗi ari ɗi wonoyi hunde wotere way ngola caangol tubbiriga ngo ari ɗo ngola tubbiri ngol ari ɗo ɗi fotti ɗo ɗi wonti caangol woto ɗi yehi ko ɗum o inni manaji ɗiɗi la yatanafayani ɗi riwindirali واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام أندو وندنغو يسو مونغو سفرانغو مانغو اتدنغال وجههم كو يسو لا يمكن نواتاكو الإحاطة به وصفا هو بندغول يسو نغون هو تتغول يسو نغون صفة معنى صفة غول يسو نغون صفة تمير دو چندن فو أندو غولو ولا يمكن الإحاطة به تصورا نواتاكو كدي هبندغول ngol yeso ɗon ka imaginugol ka miijagol ka andugol mbaadi muɗum hara ko andirgol haqqille e ɓernde bal accu kullu shay'in kala hunde taqdiruhu ko bal accu kullu shay'in tuqaddiruhu aw tuqaddiruhu accu kan kala hunde nde eɓɓuɗa nde imaginuɗa nde eɓɓuɗa ko wani wayi fa inna allaha taala tabiti wondalla towɗo on fawqa dhalika emo sengo dow ɗum mo ɓuri ɗum wa adam kanko ɓuri mawde kama qala taala wono wir noon wala yuhituna bihi ilman ɓe huɓinata ko mo gandal joni sen jetti ko selli kon wonde ngo yeeso sifango ɗo ko yeeso Allah ngon tigi tigi ngoɗo yeeso Allah tigi a wawata huɓi andude ngo gandal huɓidagol mustahil a wawata ngo sifade no ngo hani siforde non wawa wonde fi honɗum
Allah subhanahu wa ta'ala kala wono miijorɗa Allah no ɓuri ɗum ɗon no sengo dow andi noon sa sifade hunde hara sifoɗa ha kande hatti ɗon ko be haraɗa andi nde fof mayre ko ɗon watande sifade hunde nde nanɗa inde mum tun a yiyali ha hande a imaginali ha hande sa sifike nde sa anduɓe garoɓe nayi ko wolɗa ɗon konko seeɗa sa yiyino ɗum daare tun enen piiji ɗin ko nanata inde muɗum taw a yiyali inde ɗa noon ene a nani inde kan hi ko honno yiiɗa e ɗum no komi tanƴini mo hewtiɗon o yirayni eni say humpiti ɓen anduɓe ɗum ɗon nder e yaasi ɓe reɓe no anndo a yahaali to an wiya New York ko beru ɗum ɗo ko ni allahu akbar sa hewti ɗon nano miijorɗa noon few yo joni noon si a yeehi e nokkure a yiinde fuu a ndaari cenɗe ɗen fuu kala a hatta bihi ilman a huɓinike gandal mum fuu a andi jundi mum e yanji mum e tekkendi muɗum e juutendi muɗum e couleur mum e ɗuma fof sa jooɗoyke a sifike ɓeyn nayi gando sifora e wa gaño ɗon a sifoto ha timmina ko waɗi hiɗa humpiti fof nder e yaasi joni noon Allah subhanahu wa taala eɗen haqqille men no wawi humpitade fi Allah o way ɗum so wima ɗo kala wo ngo yeeso Allah mawgo ɗo siforango teddungal e mangu ngo ɗo enen tagore nden en huɓinata ko ngo sifagol fa in qila ma almuradu bilwajhi fi qawlihi kullu shay'in halikun illa wajha alqasas 88 si wiyama noon ko honno woni ko muuya kon e yeeso ka konngol Allah ka wi kullu shay'in kala hunde halikun halkoto illa wajhahu so wona yeeso makko ngon hono fanda e ngo yeeso ɗo فإن قلت سأوي المراد بالوجه الذات فيخشى أن تكون حرفت سأوي فاندانو جاتي الله هرن هلا دونتا أنكدي أبويلي معناه أوني معناه وإن أردت بالوجه سأموي يسون دو نفس الصفة أيضا ونهار كصفة أنهارم وقعت في محظور أيني إكو هذا وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره يوغا بتاوتا بتدناري الله نو الله هاني تدني دنو بمون نال من هاني مون دنو حيث قالوا نكو كبيدون إن الله يفنى إلا وجهه وندو الله لن يهالو تيسو مكونغم فماذا تصنع honno gerdata honno waɗata sa yaariɗa ko hoyi fal jawab o wi jaba wongol in aratta bi qawlika si a faandike e konngol ma illa dhatahu sona dhati makko yani anna allaha ta'ala yabqa huwa nafsuhu allah heddoto kanko e hoore makko ma ithbati alwajhi lillahi wondude tabintinnangol Allah yeeso ngon fa hada sahih ala ɗum ɗo no selli wa yakunu wona huna ɗo abbara bilwajhi ani dhati liman lahu wajhun wona ɗo o wowliri o wi'i yeeso ngon kono ko o faandi ko dhati makko ko dhati marɗo yeeso kono o wi yeeso ngon fi dhati makko on o fo makko wa in aratta bi qawlika si a muuyi e konngol ma dhati o ɗo anna alwajha wonde yeeso ngon ibaratun ani dhat wonde yeeso ngon ko bimana ko kañum woni jaati on biduni ithbati alwajhi ko alda e tabintingol yeeso fa hada tahrifun ɗum ɗo haray ko woñugol ma'na on wa gayre maqbulin wona ko jaɓa kadi yani sa fandike ɗo wonde yeeso ngon ko dhati makko
bimana wiyataka mo mari yeeso sinama wajhu ko zati makko on fuu ɗum ɗo enen ko noon firirte wajhullahi zati allah dogugol tabintinnangol mo yeeso fiiwota en wi'umo joni kankadi mo mari tere tere wano enen siko ɗum ɗo haray ko tahrif bimana si tawi a wi'i ɗo wajhullahi dhati allah allah marɗo yeeso kadi kono o wi'i ɗo yani abbara bil juz'i wal muradu bihi l kull haray no nani ani no wi'e wajhuhu jaa fulanu ra'aytu wajhahu mi yi'i yeeso makko ngo hara ko fanɗa o fof makko a yi'imo kono ko neɗɗo marɗo yeeso yiiɗa siko ɗum haray no jaɓa amma riwugol yeeso ngo inna ko fanda yeeso ɗo ko jaati makko on tun ɗum ɗum haray a naati e tahrif a'udhu billahi kamɓe wonɓe wiide joni kullu shay'in halikun illa wajhahu ɓe sendi hakkude yeeso allah ngon e jaati makko on ɓe wi jaati ko lutti kon fopp lannoyey lutta yeeso ngon tun subhanallah ɗum woodi suusuɓe allah goy naatugol ɗin detaji ɗum hulɓinaaki la ilaha illa allah subhanallah yani ko raɓɓiɗi kon ɗi sifaji allah ko ya jaɓuɗi no ɗi ardi non e ma'ana selluɗo moɗi ari on kono honno tigi tigi majji ɗum accira allah walayhi fanaqul ko e hoore ɗum ɗo hara e wiyay illa wajhahu ay illa dhatahu si wona dhati makko almuttasifati aw muttasifata bilwajhi dhati makko siftorɗo yeeso wa hadha laysa fihi shey'un ɗum illa hunde ala e muɗum li anna alfarqa bayna hadha wa bayna qawli ahli tahrif sabu ko sendi kon hakkude ngol konngol ɗo e konngol wayloɓe ɓoyloɓe firongon anna haula yaquluna wonde ɓeeɗo kamɓe hiɓe wiya innal murada bil wajhi adhat wo ko muuya yeeso ngon ɗo ko jaati on wala wajha lahu o mara yeeso wona naqul enen hiɗe wiya al muradu bil wajhi adhat enen innen ko muuya e yeeso ngon ɗo ko jaati allah on tigi kono li anna lahu wajhan sabu himo mari yeeso fa abbara bihi ani dhat o wowliri yeeso ngon tawi ko faandi ko dhati makko on ko sendi ɗiɗo ɗiɗi ma ɗi kongirɗo ɗiɗi ɓeeɗa no wi illa wajhahu so wona jaati makko on ɓeeɗa kadi wi illa wajhahu so wona jaati makko on sina yeeso makko ngon jaati makko jaati marɗo yeeso ɓeeɗa wi ko jaati mo mara yeeso no sertigoy ka raɓɓiɗi ɗon hulasatu qawli allah subahana taala no mari yeeso pellet yeeso ngo o wondi e mum ko o sifitori wano o wiiri noon mo jogii junngo mo jogii gite himo nana himo yi'a himo tikka himo welto himo jala himo cippo ɗum ɗo fof mo mari pellet fii hiɗen mari enen kadi sifaaji nannditayɗi e ɗum holla wonde enen e makko eɗen nanndi kanko kala wo no miijorɗaa ko noon o wayi anndunaa noon o wayi wota haɓɓi to a annday ko honno yeeso allah ngon wayi annda na no miijorɗaa wo na no yeeso makko ngon wayi himo ɓuri ɗum ta miijo no junngo allah wayi a wawata anndude wano woniri jaati allah on a anndata no o wayi ko noon kadi sifaaji allah ɗin antano ɗi wayi ko pellete en fof hiɗen jaɓi fof no jaɓi wonde allah no mari date enen kadi en mari date
est ce que dhati mengo dhati makko ko goto a goto Allah no mari gandal ko gando enen kadi no wodi marbe gandal yalli gandal men gal e gandal makko gal ko goto Allah no wuri mo jogi ngurdam enen kadi wuri de jogi ngurdam o wi huwal hayyul qayyum o wurdo duumiro enen kadi wi hada hayyu odo ko wurdo est ce que ngurdam men na ngurdam makko dan ko goto kanko fuyi mo jogi ko nanodiri e makko ko timmi kon ko tawata ɗuytaaki ala ka fuɗɗi ala ka hatti wona ko taga enen ko men ko no mari ka fuɗɗi no mari ka hatti no lo'i ko ɗum noon woni fargo on si tawi a ƴetti ɗum ɗo haray a fowtike si a woppi ɗum ɗo a yaha e mata haati yahay ha miijoɗa ronka andude ko honto ƴettitirta ya ha majjiro yahi e burure tululu tawi hande kadi o anda honto o iwri o anda honto o fewri o wona weemuɗo yasiru hayran ko ɗum waɗi ay kamɓe waɗoɓe ta'awil ɓen ɗo ɓeyni tariqatu as-salaf aslam laawol ɓe jokkuɓe salaf ko ɗon kisi en woni ko ɗon woni jang on ko ɗon woni ɓutto on ko ɗon woni ala bulle ha ɗon on no selli ɓe ɓeydi ɗon wo tariqatul khalaf alam wo kono laawol kamɓe arɓe ganin ɓen wo ko ɓeɗɗon science on woni ko ɗon gandal ngal woni ko ɗon ɓe golliri haqqille yani a wawi si tawi gandal ngal ko ɗon woni si tawi kisi e ala ɗon aray nafaali minen mi yaari ka kisi en woni toon nani daɗugol ngol taw woni e gande ɗum ɗo goltirgol haqqille waggol qiyasa ji heɓɓinirgol joni minen mi yaari ka kisi en woni to way to on wi ko toon kisi en woni ko toon hisa ko toon woni ɓuttu ko toon woni daɗal minen mi yaari toon en torki Allah subahana taala yalla faami en dina kam faamu selluɗo o arsi ken kadi gollitirgol o jaɓana ko on gollude kon o yaafa en ko on e faljude kon o arsika en fiɓugol ko tawata ko finde sellude nde o yiɗi o yarli nden yen fiɓu yen hoolo tele makko e telen nulaaɓe makko ɓen e annaba ɓen e defte ko o cippini kon e malaika ɓen e ñalɗoma darngal tugaale liman ɗen yo taw hara ko yiɗi kon tigi 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 hara ko ɗum ɗon woni ko fiɓu ɗen o yaafo en kala ko faljino nden o yaafano en mawɓe men ɓen kadi o waɗa en jokkuɓe siratal mustaqim o tabintinna en tabital no metti fi اللهم ثبتنا على الحق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين haray ko heedi ɗon taw darsuji ɗin fof ɗi dari bimbi wo kiikiiɗe wo haray meɗen wayni meɗen faala ƴawrude funnaange ga yaha makka hajjogol inchallah meɗen tori du'a meɗen yaafino kadi kala e faljere e konnguɗi e huwodire e jikkuuji e alhaaliji fof kala ko tawata yalti iwri sengo on tigi yaari e sengo moɗon ka tawata hara e on tigi na ɗum sikkuno hara mbiɗa tori yaafuya minen tori on du'aji ɗin kadi hara jasakumullahu hayran assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu